Keblai pi baro. Ngi pedang subhai pi shakane ketuk kubor jengi pet ngor cable news. Hashwa bang kmi iki kubor ke babnia akan kejan miet ngina hashwa shakimat berkongsan jaka kubor menta ketayo. Keselong kedan iki benta hakikam hau-hau akatan cite nam ningi ong uji 20 Sherpa. Kejing bakla hak reservation policy keladon San Posnem kamlong kebesuk ban penbet no hapok kesan sengi ong ubak pol lengdo. Klaim jubab ke Harijan Panchayat Komiti kejing terwak Sarkar Jela ban pen kenria no na them motor. Syak berngam ki Police Enforcement belit kenra trading license Hakim Lee Building. Menjur ke High Power Committee ke design bertemai jong kedum ke yang darbar tauan ke Jela Meghalaya. Budget kinong Treasury Municipal Board ikinyut bampuut syak penap kipat ba ki belit berat nyut. Bad katong usamla omtang ban seng kam meladi ndrai ban aikam ya ki weiru. Hakasin ke benengkong ke Jela Meghalaya hakala asngi ublay kala penelong ya kejingelang jong ke G20 halor ke Pang Space Economy Leaders Meeting SELM ha ke Hotel Courtyard by Marriott. Ya kebalawan bane syembenta deki arpu prangut kinong mikmat na ki arpu telikiri. Ha ke jingelang jong ke G20 kebalalong ha kenong ba Shillong ha ka kanyau terik uyayong arajar arpulai. Uji 20 Sherpau amitapkan ulang bang Shillong gadon kebenta kebekongsan ha kejing gentiau iki kor ki bor gebedei bat ki kam hau ha katan stelam mingi namar bakadon ke Space Center hangne. Ha bakran ki nong tok kubor hadian belawai kejingelang jong ke Space Economy Leaders Meeting. Hapo ka jinglong Presiden ke India ha ke G20 ha kejingelang kebalalong ha ke Hotel Courtyard by Marriott. Amitapkan ulang ba kani ke Space Center madon laki jong ki mat trikam iban kentiau ya ki kam la jong ki beletep kum ki startup ki bedei bat ki kam hau ha keri India. Kat kum kijingi thu jong ki ladon Sunspa atli ki kam startup ki beladap register ha ke bedei bat ki kam hau da ke boong baki kloi ban ay ke jing kersan ke bokura kenang baki ni ki kam kinya ceprang ha keri. Ha gawai pat kaliang uloong bagane ke jingelang ke belalong ha kanong ba Shillong kaya tai halor kita kilat. Kumno ban penenkam ya ki bedei bat kau hau kenang ban kentiau ya kini giri ki bedan ha kenhon G20. Ulong syok ba an kemiru ha ke bedei bat kabor kabala ban pentemai. Amitapkan ulong syok ru ba kin pet ha ke bedei bat ki benta ki ba ke India kala ban trei ha ke bedei bat ki kam hau. Da ke boong ba kani kalong kejingetai ke basngu tenat bah. Namar bagami nak kenhuan jong iri bahap apo ke G20. Ulong baga jinge trailang ha kipor ke bansawan kalong ke bekongsan hado kata-kata. Bat kumta dan kaman kemi ya ki kendon bat kumjo ikimat trikam. Ulong ba kialam ya ke jinge tai namar ba ke Indian Space Research Organization ke ISRO kadon ha keri India bat kadon ke benta ke bakrau bah ha kani kamat trikam. Now with this meeting here, the Space Center here, we want Northeast to play a very critical, very major, very significant role in the space sector. And space will help you to get the right data for that. Data for development is important. It will help us to create a lot of young entrepreneurs because you have an educated population. It will help you to tap into the renewable energy. It'll help you to build up a completely new sustainable manufacturing era of tomorrow. You will be ahead of rest of the countries and rest of the states. So we have already got a very important high-powered ride to space through the launch vehicles of ISRO. The ISRO has done path-breaking work in collaboration with many countries. Now it's time for very young dynamic startups and startups from all over the world to come and utilize the strengths of India. And we have opened up that sector, so the policies, regime and the rules and regulations are in place for it. In terms of manufacturing, in terms of launches, there are over 500 startups who registered within space, and I think you will see a massive impetus to startups in India because the policy framework now has been developed and created for the startups to drive the space sector in India. We are here to assist and support them. Both INSIL and InSpace are here to fully handle them. And that is why
the InSpace chairman, Mr. Goenka, was also here. We are all fully supporting the Indian startups to lead us in the space sector. No, so therefore NESAC has been very cooperative, and we have been using and working with NESAC very closely. Of course, the possibilities are limitless. So obviously we cannot say that we've been able to go into every aspect of space technology and using NESAC's real strengths, I should say. But the impact has been great. Government of India has been stressing a lot on this, and just to share with you, there are multiple projects going on as we speak to use space technology. For example, the afforestation that we're doing it with NESAC. The catchment area protection work that we're doing it with NESAC. The entire reservoir creation that we're doing with NESAC. So there are multiple projects: agriculture, forest cover. All these aspects are being worked with NESAC. But obviously, scope is very, very large, keeping in mind the capability that NESAC has. But as we go forward, and I'm sure programs like these will allow us now to really push this entire space technology aspect even further. So there, the involvement, and obviously it's a subject that is very much in the domain of the central government. But we have seen that that now Government of India has encouraged through this policy the involvement of private sector, which is a really encouraging thing, because that is the only way to ensure that innovation takes place. For innovation, we need the private sector entrepreneurs to come in. We have seen this happening in other parts of the world, and hence the story in India is no different. And we have seen that India has a huge resource of entrepreneurs and young technicians and entrepreneurs who will be able to bring in innovation given the chance. So therefore, I'm very happy that the policy has come in, and definitely wherever Meghalaya can play a role in ensuring that our youngsters and our different companies who would be interested in space technology, we will be there to obviously help. Entrepreneurship is an area which I have promoted myself a lot, and I would like to see that one day, yes, that not just big companies from other parts of the country, but I hope that we will see startups from Meghalaya also play a big role in space technology. Ukertong jong keseng reulum United Democratic Party UDP uba Senshar Kupar Roy. Hak simbaar jong katayo lalit bentep kerteng hak office jong Deputy Commissioner ke District East Khasi Hills. Banekun yak election MLA na Soyong constituency ke Banlong hak Ashpoterik ubenai Jemang. Hagani kejenglet thap gerteng uba Senshar Kupar Roy la senra ni udu Presiden rangba ke UDP uba Ahmed Ba Lengdo uba Pol Lengdo uba Renekton Lengdo Tongkar kinong ngelam rengkat bagi pat nong kersan jong u. Hadian beladap bentap kerteng uba Senshar ulong udan kejeng kermen ke baskem bagi pat ba kin penjob yu ke election. Namar bu yang kenong rem ban bot dien yakikam ki bela prat lenti uba HDR Lengdo bam kuai hedawar ublei. Ulang bakum urang ba bagi pat ba ka soyong kila ibet yu ban mi bujeli haga jaka jong ba HDR Lengdo. Onyai trish tom banwan ra ikejing mentoy ya ka constituency bat ikejelah hibrok kowe. Ulapan pauru ikejing scam jingmut bagi pat ba kin kersan bat penjob yu ke election namar ki pat ba ki kwa benjet yu nong mi kemat uban kerani ikejing bat igimat ki bakata ikejat benriau hak yang dorba tauan kejelah. But getting into pat ba mo with the people's faith and love, their enthusiasm, ngalong confident lo kata bangan job. Kadang kajing kena dia nak buat video way boleh percaya iba HDR mentah kecenjung iba HDR kuno kuno ya kenika buat belong undang job. MB kata ti kadi kakam kabarim ikini tu kini jonga udo senam jonga pitang na kerteng ru Senshar Kupar Roy Lingdo thaba ka kerteng pedeng ru Kupar Roy dei mahe jonga ba ai ni kerteng Kupar Roy Don Kupar Roy Lingdo mga Senshar Kupar Roy Lingdo thaba pidana yu bandong kagay de the performance jang ba samlen ngari ang PDA sa pangani rewe galyang nga PDLD I'm confident I will move on and I know I'm confident I will selection ko akhirnya pangno comments ada about party ba HDR report bi file ka nomination ni ong ba in fix ka damage bala le do ka amagi ato biru bin yer ka jo ang kanak oh itu kini jong ila ang ni ba kane ka pamanta I have repair ilong but repair the damage done by the last ex MLA so mentang ru ngadi continuation jungi ngadi sai beteng jungi pon pe ki mati ki jungi ki barim ki kam ki vision ki jungi ngadi continuation ya kam jungi population bot
Working President ke United Democratic Party ubak poleng do ubalong ru Menteri Sarkar hagasi balang jangkatayo ulong baka reservation policy kadai kebaladan ya kejing bakla mentala palat san posnem. Bat kamlong kebasuk satya ban penbet ya kejing tang hapo sansngi. Habaya keren bikin patai kubor ubak poleng do ubalong ru Menteri ke Sarkar jela. Ulong balasan postnem keladon kejing bakla haka reservation policy bat amla ban kemilinti ban penbet ya kejing tang hapo sansngi santayo nesan benai. Kidan shibun kejing bakla haka ni polisi haka baul ai nuksa kumno la ban aipor hado ar ne laisnem ban pendap iki kam balai teli. Ban mental la don ka kam balai teli hado khat arngut kumno hap ban ap hado ar ne laisnem ban pendap iki ni kam. Bat kani ka peni ba kejing terekam ka telot bat ka office terekam kam donong tre. Uni unang yalam mula kuburu ya kejing mala don bayakun persya ya ke reservation policy. Bad ulong bakalong kabama namar kidan bon ki jeruwet. Bad kani kan penlong kumbagi patba ki siat dalade. Bad kani kan marak kejing mensau hi patba. Ha kabaydai ba kejing pentrekam ya ke roster system uba poleng do ulong bai kani kamat ane kran ha kejing yalang ka kunhun menteri. Bad hadian kani kan don ru kejing kran ha kejing yalang jong barok ki sengsan perthai. Badai hakini kirensan baro kila bane peleu jingmut lani ban ajingmut kumno ban yat chakmat. Uni unang yalam kaseng UDP ulong bahaka election MLA kabalalet ka UDP kalabsu haka manifesto ban bishar benia abyang ya ka reservation policy. Hendrai haba kaseng kalapeniang saupun rungut ki kertong. Hendrai la job pat tangkat wengut. Kata klem kain lang ki shpongut ki kertong narilom garo. Bat kani kapeni babon ki weki constituency kem kwa banora ka jengkala ya ke reservation policy. Uba poleng do ulong bakamut arpusan teli ki constituency kem kwa bandan ke jengkala ha ke reservation policy. Bat lada kain lang ya ke UDP kat wengut, bat ka VPP sangut kan long tangkat nrengut. When you seek the people's mandate and you got 11 out of 36, it means that the majority of the constituencies are not interested in any change of the reservation policy. 36 minus 11 means 25 constituencies did not favor a change of the reservation policy. Yeah, so the matter will come up before the cabinet. Let the cabinet memo be prepared. I will study the memo and articulate my points of view in the cabinet. But first, let the cabinet memo be. So accordingly, I will put my views across in the cabinet that if at all this has to be done, it can be done only prospectively. 1. 2. You can take the matter up to the Supreme Court. 3. The State Assembly has the option of legislation. So which of these options or which combination of these options will work best? That is entirely up to the House and the Cabinet to decide. You're aware that government service has reached a point of saturation. 3 is also the fact that a blunder was committed 50 years ago. So, how do you resolve that is more difficult because it's an issue that has been festering for half a century. So, a solution will not come in 5 days. A blunder that has been perpetuated for 50 years cannot be resolved in 5 days, 5 weeks, or even 5 months. But let it be resolved bit by bit. Komu menteri katana jengok kai perthai ubak poleng do ula pentep bagi sarkar kalau kut jengmut ban penkelano ekalenti na kendailat shadow lat sosun kum ka jakayat kejat jangki patba bat kabalat ni kinong demadan. Hendrai on ai ka karpas tangi kito ki basa akan kejaka. Ulong baban syat ban klan kinong shongshnong kidon kamanya kejat. Bat kumta ke sarkar kala syem kan senjam ban penkelut kan kejaka ban long no tang kejakayat kejat. Kaban omdon syuk kejing penuit na kikali lane kinong demadan.
Menteri Sarkar ulah pentikna hadian baladap ban khangnya kali banyat dengan kejaka ulaong ba amdai pat ban mi bujli de ginong de madan. Ulaong ba Sarkar kelapan kre ru ban penmi ya kejing mana ban amsha asyu iki kali ban penpa iki hon haki jaka ke bakongsan ke badan hakanong ba asyulong. Ban nakaliang ketenat jengok kai keladap ban penmena ban amsha penpa hon syu ha orchid yam ban on sa penbenaru iki wegi jaka ki ban la asyu ban penmi iki jing sawa. Buat lakar don ke signage mat sebelah dari Brioki bersawa baik ke kata wat iki nompang di gila sedang ya kini ha property jong tourism department Orchid yam kelas sedang di kiwi itu nginlek menjo ke jinjur jong ke noise pollution has kamtam hasar ke kata ya ki nompang kakta ya ki bukule kakta ya ki nong shok shong bara te ngin persang ban deal bat kata ka isu te wadle kata misdang da ka bangi declare wat tik kang ya ka kandaila nang tu number room shopo umat kandai bai tang kalenti ya ki jong ki rupai ta te hawking Nidon ke plan na benda ko hawker zone la ka jong di pat ngin pentikna ba ngila khanglat ya ke jingrum jugi kali kimde beban bujli ya ki kalin mi bujli no daki nong chomadan dikatakan lega approach ke jong ni di jimbut i kalong ba ke hill station ki brio ki dei even quite ban kia dan kam banyak ya kem da tieng bahyo sya tara kali lani sya tenra hu nong di madan ti ya ko wipat ke benda kalong bang keren bah ni kalong ba ni dan bun ki an ka pangiduna ka dei ka enforcement ya ki an Ha kawai pat kaliang uba poleng do ubalong Menteri Ketenat Arts and Culture ula pentip ulalit banjurep ya ke Shillong International Center for Performing Arts and Culture ke Sikpak. Bala syam iki babun ki jingduna. Kumta an persyang ban penbiang no iki jingduna da ke sedang na ke kerteng jong ke project Sikpak. Kebam di ke kerteng ke basngu tenat. Namar gidan shibun ki tenat ki bapang swai. Ulang bagidan bun ki jing penkela ki bahab ban lea. Barhadu menta empat dep ru ban IT yang kena project syaka Sarkar jela. Watla ya ke Sikpak la dep ban plia naduk ke senam balala. Sembut Menteri Rangba ke jela ba senyau halang dhar ula pentip bahadu menta. Ka Harijan Panchayat Committee kam syamla ai ke jubab halor ke jing terwa ke Sarkar jela ke bedai bat ke jing temu ban pengenria no yakina them metor. Wat hadian balakut ke por bala ai yaki bakin perkat. Habai keren bagi nong patai kubor haka kat kandai terik uyayong arajar arpulai. Menteri ki kampen roisor uba senyau balang dhar uloong bahadu menta ke Sarkar kampan di opdiang ya kanu jubab naka Harijan Panchayat Committee. Bat kumta hak teo banwan ke Sarkar kan selum no ke jingelang hadian bu sembut Menteri Rangba ke jela uba Presiden Tunsong ulawan pai ke jela. Habakeli na kanu gadau ba ka Harijan Panchayat Committee kam syamla ai ke jubab wala ke Sarkar kala ai por ban jubab hapok ke spotrik uyayong arajar arpulai. Uba senyau halang uloong badi ban keli na ka Harijan Panchayat Committee na kanu gadau ba kam syamla ai ke jubab. Namar kadega kamram jengki ban ai ke jubab. Hendrela da kempa ai ke jubab ru ke Sarkar kan sasyong ya ke jingelang banekren halor kene ke benta bat ban syemekarai. That also now there is no reply such from them, so we are yet to sit maybe in days to come because Deputy CM in charge home is not here at the station. Next week we'll be sitting, we'll call meeting. Not yet. No. We haven't received any letter from them. So therefore we'll go ahead with our what we should do. Because when I'm in station, Deputy CM in charge home is not there. When he is there, I'm not here, so I'm waiting for him. He'll be coming day after tomorrow, it seems. I'm going to come likely by next week we'll be having a meeting to discuss. We are trying, that is the meaning of it, we try to resolve at the earliest if everything is falling into place. Because when everything is okay, black and white, you'll be know everything only, don't worry. So since the things are under discussion,
It's not advice for me to share everything black and white because there is maybe some plus minus are there. So we'll try for the best for our own people, no problem. So let us see, because court has tell us if we can solve within this April or it will be better. So we'll try to move toward that. Hagasngi palay jong katayo pat Harijan Panchayat Committee hapo gejingelam Gurjit Singh kalapha iu kerwo kubor ha kabakal kentat ban pediang iki jing terwa jong ke sarkar ban penkendria yaki na them metor namar kejing terwa ke sarkar kalong ke bambiang ke bamyahab ke baklem penkrea bha bat ke banok siliang bat ke bamlongkat kum keriti sensyar pat ba ke Harijan Panchayat Committee kelakeno ba ke sarkar ke dan kejing tubus new selendat daga bapen bor ban phak kendria no ikinong song snong na them metor Gurjit Singh ulapan pau bagi jing dawa jong ke Harijan Panchayat Committee halor ki prateli kimat kadang yang batkin om pendam hakino kino ki jing penbor jong ki kamsan hima sima जो हमने 8 पॉइंट्स रेजुलेशन दिया था ना, जो फर्स्ट मीटिंग के बाद में हमने यहाँ पे लोकेलिटी में आके सब लोगों का व्यू लिया था कि हम लोग ऐसा गवर्नमेंट बोल रहा है रिलोकेशन के लिए, तो आप लोग मतलब इसमें क्या राय दे रहा है। तो सब लोग बोला था कि ये मतलब अगर ज़मीन देगा गवर्नमेंट तो तब हम लोग रिलोकेट करेगा, लेकिन जो मतलब हम लोग से बातचीत हुआ था उसके बाद में जो गवर्नमेंट ब्लू प्रिंट देने के लिए बोला था, वो ब्लू प्रिंट में तो मतलब हम लोग का जितना भी 8 पॉइंट्स था उसको इंक्लूड किया नहीं ना, वो लोग कुछ भी 1 पॉइंट को भी इंक्लूड नहीं किया। तो इसलिए मतलब ये ब्लूप्रिंट मिलने का बाद में हम लोग सब लोगों से बात किया, यहाँ पे जितना रिलीजियस लीडर है उन लोग से भी बात किया है, सबसे बात किया, तो सब लोग ये बोल रहा है कि ये जो मतलब ब्लूप्रिंट है ये सही नहीं है, मतलब हम लोग एक्सेप्ट नहीं करता इसको। तो इसलिए हम लोग क्योंकि गवर्नमेंट भी बार बार बोल रहा है कि रिप्लाई दो, तो हम लोग बोला कि ये तो हम लोग एक्सेप्टेबल नहीं है। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्या होगा, अभी गवर्नमेंट क्या बोलता है, फिर अगर बुलाएगा बात करने के लिए, या कोर्ट में तो केस पेंडिंग 1 साल से चल रहा है। जज जो है डेट दे रहा है बार बार ना कि मतलब कोई सेटलमेंट होगा, लेकिन वही है सितंबर का बाद तो कोई मीटिंग ही नहीं हुआ ना। और क्या आप लोग रिलोकेशन के लिए यहाँ से आप लोग रेडी है कि नहीं? नहीं, देखिए हम लोग रिलोकेशन के लिए पहले भी एग्री नहीं था, अभी भी हम लोग यही बोल रहे हैं कि अगर सही तरीका से जैसे हम लोग का यहाँ पे अभी भी हम लोग जो 8 पॉइंट्स जो हमारा रेजुलेशन था उसमें स्टैंड कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट वो पॉइंट में अगर बातचीत करेगा तभी हम लोग बात करेंगे, नहीं तो केस तो पेंडिंग है, कोर्ट में जो हो डिसीजन होगा वो मतलब चलेगा, वो तो चलेगा। और आपने अपने स्टेटमेंट में ये भी बोला कि मतलब यहाँ का पॉलिटिशियंस और एनजीओ लीडर्स आप लोग को इंटीमेट कर रहे हैं थ्रू देयर स्टेटमेंट, तो इसके बारे में अगर आप नहीं, हाँ इस तरह से वो तो मैंने बताया ना कि अभी कि मतलब जिस तरह से वो स्टेटमेंट देता है वो मतलब सही नहीं है ना, जो मतलब डर का माहौल बनाता है ना, वो सब सही नहीं है। Uba senyawa balang dhar, uloong bak sarkar jela kalayat chkamat na kebenta ban penyo ekaja kalum nyut na kebenta kasor jowai. Bada ki kendiat benai ki balalet lakot ya ka expression of interest ha ka bagi ladon kebla terwai ki jaka jongki. Nre kini ki jaka kim long ki biang. Kumta ken hak ban kot biang ya ka application ka batamai. Walak sarkar jela kampat yo ekajaka ka bapaka haduk menta. Nre menteri sarkar syumna tre apat ban batai AA ya kajaka ka bagi penankam menta ha ka ban lum yak nyut. Ulapan syairu baka marten kadang la ban trekam salai ne sausnam. Nre sarkar kan up show haduk ban dakut kene kapor. Kumta keladak ban syem ke senjam ban wat jaka thamai bat kikam ki jam menta keliyat kumpa prapo ne kisispa. Bat ka basa kalong satang ban penlong ya ka public hearing. Unio menteri ketenat penroisor ulang bagi patba ki deban ai kejaka namar yakum kini kejat kam kalong kebedan kam ban shimlang yang kejingkit klia na kebenta kejing bhajong kejela. It's our responsibility as the leader, especially as urban minister, to look all this. Okay, it's my responsibility. So I'm trying to locate a new landfill, and you know it's a challenge, not so easy for the new landfill. So that's why we are on the job to acquire a new one.
Same thing. So long as of now it seems 80% is completed the process. We are here to public hearing is left. So next week I'll be having further. I won't tell the area. Next week we'll have meeting again for that. Learn about land future. What is status? Ha kabayday bat kajing dawa ban penkelano ek reservation policy bat hatu ukershan ne upersha ek ne kajing dawa. Uba asnya balang dhar ulong ba kajing kli la ukershan ne kershan kami satya. Nama kesorkar kan hak ban sengap yo bobon balang bat kesorkar senrop lang kan selalu kajing elang jong kesorkar MDA. Bat menteri rang ba kajela ula aru ban lum kajing elang bat baru kisang san perthai bane kran halor kene kamat. You support this? The question of support does not support. We have to take everything on board. I think government will have a meeting. And maybe like MDA, and maybe I think CM will take care of this. We may call all the political party meeting also. You see, we are leader for all. Okay? I'm your deputy chief minister. I'm not leader from Jaintia. Please don't get this. So we respect the sentiment of all the people. Whether from Jaintia, whether from Kasi, we are here to serve the people. So for this sort of systems, I think CM will take a call for all the political party or the ruling party. We'll discuss properly in such a manner so that there will be a good decision. But has this issue been taken up at your party level, NPP? We will. No, this issue should not be in the party level. It should be government level. Maybe all party meeting may be very important. So I think CM will do the needful. Habakali la kadai kajing shisha balang ba kajing simkya kajong u bagila persyang ban kring ya ki MLA ke PDF ban penia sono bat ki NPP. Uba asnyaw balang ula kentat ban kubur ba ula simkya dalade banekran bat ki arngut ki MLA ke PDF. Ndai ulong ba kadai kajing simkya jong kaseng lada kadon kum kane kajing ekran namar uru dan jeng tebi IRUM. Habakali ladadon ki bawan ban penia sono bat ki NPP hato kendon ginu-ginu ki sengsan perthai ki ban hab ieno ya kesuki menteri sarkar jongki usembut menteri rang ba kajela ulong ba ki AKA baro ki nebet kum bakilong bat ke sarkar MDA tu kalong ke baklan bah nalor kania ula pensyai ba ki NPP kam syam lakaran AA ya ki MLA ki HSPDP bagian wan penia sono ba ki NPP Nrai ulong pat belada ki MLA ki kuahi banwan peniaso bagi NPP kumta keseng kalong kebakloy ban pediangnya ki. Halor ke jengkeli la keseng NPP ke donjing temu ban kro yo MP ke Lok Sabha uba Vincent H Pala menekun no ek election MP banwan na keseng NPP. Uba senyaw halang ulong ba kapor kadang don sesisnam ban long ke election MP. Kumta kapor kan sabatay bat kaseng kan sa siyem mekaray manu banong ukertong hak election MP siya ka Lok Sabha na ka Shillong parliamentary seat. You see, MP is another 1 year away. Why you are so hurried to know? A time will come. Don't worry. But will the NP make this? A time will come. Don't worry. No. Time will come. Will come. No. A time will come for the party to decide who's the candidate. No. Mapala sa Congress ya, why you ask me? Ha kawai pat kaliang menteri katanat penroisor ulong bagi sarkar kadang penkre ekajaka ban pensyong no ya baro kinong de madan ibede jing dia ha kaleng nong ba Shillong ha kawai kajaka hendrai on pat batai benya AA halor kene kajaka ulong bagi sarkar kadang gejing temu ban bo ekajaka ka bagi nong de madan kinyo pensyong de jing dia syirta bat kin persyang banele ban penrung lut iki baro kibaladep register hakane kajaka ban an persyang ban bo yakane kayo hapok kanong ba Shillong kenang ba kanom kata ya kakamay jakpo jakinong dijing dia usembut menteri rangba ule pente bru bah katayo banwan unet jurep ya kajingte ya kayo hapolo bat lat umkra bat wala kini project kilia cekmat nrei onele ban penti kena badi ban sna pendep no klo yaki neki artli giyo U Chief Executive Member Kakasi Hills Autonomous District Council uba Titus Starwell Khan Hakasngi palai jong katayo lalit jurep ya kejingte ya kayo delang bat ya lamru na khmat ban penlong ya kejing kanrai kidukan jong kibriyo ki bamdai ki trajela ki badan ha yo molong ha kene kejing lek kanra la senran ya Chief Executive Member di ki arngut ki Executive Member ki bagentop ye Kongres Mary Karpuri bat uba rangkensai Karbuki UCM ke Hima Meliam upa IM Aina Manix IM ki menteri ki pulit jong ki enforcement bat ki pulit ki Hima Meliam
Kani ka kenhuan kalet banjurip nengkong ya ka yau delang kepada nakli yudo bana kaliang Chief Executive Member ulapan pawe kejing sengut tenat bagajing tei kini ka yau kalong kabayat stat. Hadian kani kilalet ban khenra saya kidukan jogi brio ki bamdei ki trajela ki badan kani kathan bat kila syam babun ki dukan ki mishimla dan setia ki trading license ban khayi. Kani ka kenhuan kilalet ru ban khenra ki dukan jogi brio ki bamdei ki khasi ka badan ha Kimli building bat la syam ba dan hang ne ki bam syam dan setia ki trading license bala batha ki ne bakin khang no shwai ki dukan jongki. Chief Executive Member ke KHADC ula batha badai ban phak khang kerdep ki dukan jongki ni ki brio ki bamdan ki trading license bat kemla ban pli ki dukan jaki kat ba kem pat dio jingbit shwan ka council ban khayi. Ulong ba ka jingpli jongki ni ki brio ki bamde ki khasi ki dukan khlem dan shwai ki trading license kalong ka babean. Bat ulong bagi pulit ke hima meliam bat ki enforcement ki dem ne trai lang ban amai lat ki ni ki brio ban le ki nu ki kam khayi khlem dan shwai ki trading license. Kepada hapo ke teh hapo yudu kepada dei nak bentar gini nong rep tengah sukumen ba nak kalian ke sungai iba ke jing pentrai ke layak selesai ba ngilayo ba ditren ba kontraktor ba ola kunum no hapo benai ming pendap begini tengah song ba kan long ke jingkerku ke bakrau nak bentar gini nong rep di sini ke baju sya ke sim slop dari bentar layo ini ke building bat lek sin nak kalian council ru la da gadon kalat nanti in subject no ban nang petiu ketiu su nama ke pas ayu mentah kalau baik batang si malah tenre tang ke ground floor tenre mentah la da giok la kemudian nang ketiu su ya ka jika ba arpat kalau ba ngayu ya ka jing excitement nang ka jing don jing kini ki breu ki bana bar ki basuan bandi madan kenika put sam jong ka yudo tina takadaw ngelawan elam bat ki enforcement bat ban be sendan ni gini breu namar ba ki deitang ki nong song madan ki bomdan gini kot sla ki babiang sendan ki trading license ki babiang de takadaw ngala om ki staff ki jonga ba ki dei ban ben tikena ba ki ni ki breu kim dei ban song biang ha ki saka kajing khanra kan wan no nakapuas kapot bat kumjuru ngilarung ki kat tukat ni ki dukan bat ngilalap ba kim don ni ki trading license bat hoi dek si mentah kasi nginum la ban kham sendet iki mereka don di proses ya ka bangin le ban ai syukur siki bat mentah tetep bat hadin gitu in hapan close lut gitu gitu kan ki bangi lawan mentan ki bam dan itu dengan hamla benda keno kedukti anu re ngasno ba yamantahi tongin ya simlang ya kejing kitle ba nadu usiam ke imam lem ki menteri nang taki enforcement ki jungiru iba nakapor sakapor ki ju lej ya kakam ke jongki hinre ngai iba kalong kumju si kumju detak kadaw nakaliang jungi ke isi mentangi sesimkia bagi enforcement ki jungiru ki de ban pendan kam di hok ya kakam ke bagi trei ndei tang ba suong ba ngilayo kam kala biang ndei ki de ban pentri kam hok ke jingmut enforcement kalong ban pentri kam ya kani ka ain ke bangidon ka trading by non tribals hakaba nginum ailat iki priyo ki badabar bakin syuan ban khayi pateng ngani gari ke jungi kam dayo ya ke trading license nadang ka high court order da khangan ai content kan saya content bako ha pawan siam saya suara ora saya tak high court order suara pindah kau jangan tengah sawan Facebook mende pisuan hang ni la kai kum khulum te la lu khulum okey toh salam kam dei ru kom pin kau jangan anwan bisa you show office suara mentah siam nai Tang hadian kat tokan nepor baka KHADC kalabatha kidukan kibadan Kimli building bagi dewan khangno namar bakim don ya ki trading license kumta utrai jangan ke building upol yong ulawan mi bar ula batha akalai kinong song dukan bagi dewan plebet kidukan ki jongki bar ula berngem ru ki pulet enforcement ban pha kem ki kat kum kilenti jongkaan namar kini ke building kadang dan hapedeng kajing syatian bishar ki yang syari Upol ulong bahadu menta ompat laai kanu kuno karai lagani ka Kimli building kahab opot usam jong ka Shillong Municipal Board ne ka KHADC. Nakaliang UCEM ka KHADC uli yang scam bagi nong syong dukan kidai bandan bagi trading license bagi syong de jing de hapo opot usam jong ka council. Hai kadon ka standing order jong ka court ba kimna bin khang ni kini an kadai dangdi ka dispute land jong ka das council ban municipal. Kidan, hai don order. Ini ki botong tukar ini kidan ni kata trading license. Kila apply arja ka. Saya municipal ru, saya botong.
municipal ki layak tang dus council kin patai Mentah kong bagi wan cek mentah dek ang diban khang ngak gitu kan. Kim la Kajing tak jo pibat komputer itu dia. Kim la ban le ya kata teh. Kim la ban le. Kadang ka order juga high court mungkin ong ya kata ban le ya kata. Nobody is above the law. Stay. Si order kamu hangi lak bandi kat babon ini empat dan kamu apply. Kila ban apply jaba kila apply. Jaba ki issue kin simple. It's very simple method. Kini kila apply kila ong municipal kila wan ong ban apply seta ki issue ke notice ki apply seta ki yo. What is the problem? Cuma mentah ke bangun koko. Ini jaka kahap lapor. Council municipal lah. Dispute. So ya ka license haple lang na baro artli apa kamta. Kajing sya authority te teng way. Tabakat bempat rai na court kimla ben issue bar al yang jing So as sya. of now ka stand authority de ka municipal. Stay. Mundan authority. Tamba ki municipal ki issue ke notice ba pihak apply seni ru ki ong hap apply. Tambana di si 4 ay. Seni kim pat ai. Ika kalong highly illegal. Pi menta utrai dukan dai ban protect ya no non tribals baun kari ka business ka jong klam ka training license kata kalong highly illegal ngam tu halor kanong rem ba i tai ba pol i khang ya ki enforcement ki jongi ban pendon kam ya kini ka ai ka bangi la don ban ong ba no bar jela umla ban penya ya ka business ka jong lani ban pli ka dukaan ka jong ka training license te ka jinglek ka jongi mentah singiru rengkat bagi enforcement kalong bagi kwa ban pej ya kata ban check kata ki bar jela ki ba pli dukaan klam ka trading license ngiyang be halor kata kanong rem te nring ayo so mentan ba hadin bangi lami iming tu lawan biang ban pen ibor biang yangi ka district council ban phak pli be jubor itu try dukan te ngalayo so mentan ba ila aiktian ban ya kendu yang ala syai kasngi tengin saya kendu be ngin sepen syai ru nak aliang ka council MK itu kidukan hang tu kidai ki badang sian kidon ki bala khamslam kidon ru ki badang sian ka dispute area ka dei tang sekali yang common mereka mendai sekali yang kadiang kat gajing sutu tu ngah dari wala ka taru ngin ya pek mi ya kata ka high court order ka bai ong ngin ya pek benya ya kata tela da ka dei sisya hapo kata ka disputed area tina kaliang kajungi council ngidon la ka jong ka benta ban le ya kata Hakas ngi pale jeng tayo ko wika kali kid penyang ke bala penher step ha kalalit tenra ka wika kali red aku surok ba Shillong bypass hagas nong maupun ksad bad hagane kejingja ka kali tangka kala kemding bad betai kensan bad kala pensier kipad ba kibadon hagane kathan Kaladon ko wikajingja hagaba kalabathai bat kemding kakali kit penyang ne katangka hakas rock Shillong bypass hagas nong maupun ksat hakapor sibje arpo ei no phaisngi jong ka arpo trek uyayong arhajar arpulai hagane kajingja ko wikakali red ya ka ba empala bantip kedeke kala kemding lang katkum kejingtip leolum kani kejingja kalaja hakaba kani katangka kabala penher step ba kalalik banten ra mar kemad kani kakali red bat kala kongpong sendon bat kemding hadu bagading gabashar khai kala pur step kibor pulit kathanat yam kila her marmar chakani kajaka bat ki pulit punlibding nrei namar kajingduna ki kali punlibding kala nang pur step bat kajing khun man pulib kading kadang ya chakmat tat hadu bayo kani kubor ompat la bantip lada don ne em bayap ne bamensau hakani kajingja Sana. Kami cakap apa Sidan.
Kajing bam syong suk syong san hagatan khap puat jong kejala Assam bat Meghalaya kalami biang. Hagaba kijat benreo karbi kilalet ban penkulmar hagasnong maujam kabadan hag blok 1. Kaba syong basa daki khasi penar. Ka Khasi Students Union West Jante Hills District haba kaliyo jingtep ya ka jing syale don bor ki khasi ke basa akan negatan. Kilalet ban jurep akala singi ublay jong katayo bat kiladawan ke sorkar jela bakadai ban penbetno ekene kejing ya ka japut. Hagabede bakane ke jingja sya thombor lakno bah ki kendiat snam ki balalet no ki karbi ki jupan jingbet ni ki penar manet drap ki jaka jongki hendrai menta ki karbi ki lakam try sendon ni ki jaka jongki penar dang ha ki kendiat tayo ki karbi ki lalet pan jingbet ban drap sensara ke jaka badon hayau muksau ha sopiang hendrai kim chumlayo jingbet bat kini ki karbi ki lalet ban drap jubor agane ke jaka Lakno ru bahaka khat santrik uyayong kajing huri hura kelami apedeng kini artli gijat benriau habaki runar kilalet ban penjular ri usensar. Mana kaliang kibor sorkar ke Meghalaya bat Assam kilalet ban temno ya kini kajing ya kenat. So we'll do like this. We'll do like this. Both the villages will gather in one place. And with this, we will call all the leaders. So we'll discuss regarding this problem. Okay. Otherwise, we will not confirm about this problem. We will not compromise. Okay, sir. You do like this. Give us time, sir. You talk there. We will discuss there. Yes. Then before we spread each other, but we will today talk. no need. Yes. But Okay. We'll select particular dates. We'll select the information. Yes. Okay, we'll do like this. Now, from both sides, village committee, you have meeting here. We people will stay there. Yes. Because we don't want hatred among these two villages. Mengilam senang jong senang mujem, bagladon jingklu ni jaka senang jongki, lagi karbi, basa cakaput, senang matade, takaba mensua, aku mujing itu jongki, ki ong bagi ai kita ngajak bandrep, kerang ba, ketang ba kim debat, ban kam try jaka, ndai kadang nya kipor, kini ki karbi, kila lebor, takaba senayeng, bat kam eno, sendon, gitu jaka. Bakirep te bakradon ru kecing pen ibor ngeleng jong karbi tengi banse kum keseng ngi lahir mta kasngi sti pasaki tela jong kikmat ban hendangi po yang tei kladon kecing kren apa deng kinong ngilam senong jong karbi ngilam senong jong senong mojem hendrai kecing kren kampoi se kila rai nak kawai karai ba ngini bu kawai ketarik kenapa makiru kinun yalam yang kita ki authorities jongki ki han jongki man ki jongki ru hi ban yalam ye ki bor an ki bade khmi yo pol sam ba gum jong khando go siap bade ka bor district administration jongi ban di penbet yo ne pol sam hoj ga jing sisa ni aktif hi ba ka de snong ka ka snong jong snong mojam bar ki ladon ru sakhi sabut ki ladon ki kot ki sala ki babiang ban pintikna bat ki latikna ru ba ka de sisa kejaka bahap cepo senong mojem penegari yang jongi ngikeri dawa na ke sorkar bakari bantu klar kloy halor gini jing jia kaput kenang ba kanum jia kano basungsi hadin ada kumni nya jia nya do cia do igimel sembrio kelong ke basungsi bar bitar hingi kum geseng penegari yang jongi ni dawa na ke sorkar baga don entreno marmar nebek no yo put sam kenang makan don su gono jingi kajia kejing klun jogi karbi ye kijaka puta jogi priu jongi basa siksinong bodar ba kim dai than bantieng banlek cikput caka sam jongi marba kelkum jingi ba pulit asam hi jutieng bandrung siksinong penar sigi caka basa ki penar ndrei ki pulit jongi pan kiong ba ka sorkar kamsha
kam ai bor ki bikin lej seta henrai kikut tang hadu hamu koilum surum mu koilum kim don su ye ka bor ban hier namar ba ka sarkar kam sha nan zakra leng jungi kin tu ka sarkar ban ai bor ki bulit jongi ru bikin le ek boran kam bikin lej se kisnong ki thau jongi tu don hanya kaput Lampang jong yang dorbar tauan ke jela Thomas A. Sangma. Ha kesing palai jong katayo lalu me kejingelang jong ke high powered committee na kebentaban ai jing menjur ya ka design berthamai jong ke dom. Bat ban bah pisah syok-syok na kebenta ka jingte ya ke yang dorbar tauan berthamai ke badan ha mau diang-diang. Ha kene kejingelang jong ke high power committee ke belalum do Lampang Thomas A. Sangma. Lawan Baneshim Benta do Menteri Rang Ba Kejelau Konrad Kongkal Sangma Usumbut Lampang Timothy Dishira ki MLA ki bekentup uba Charles Pengrop uba Lakmen Rumbui bar uba Bantai Dor Lengdo Balaidon Lang Chief Secretary Kejelau uba DP Walang Commissioner bat Secretary Jong Kayang Dor Bartauan Kejelau Meglaya Dr. Andrew Simons bat kiwe-kiwe ki officer Hadin belawai ke Jingelang Lampang ula pentip ba ke Jinglom ke Jingelang kadai na kebenta ban ajing menjur ke design ke batamai jong ke dom ban ajing menjur ke bahat tengka hadin bakaladon ke jingkiu ha ke jing pentere ya ke kam Ulong ba ya kene ke design ke batamai ladat ban bishar bania da ke IIT Roorkee bat ke IIT Guwahati ban menta ke jingte ya ke building kan ya no syakmat Uli itu bahadian ke jing rakyat ya ke it on sesedang no ke jing terekam ke Bapura ha ke bantai ya ke yang dorbar tauan bat ke high power committee kelatong ya ke program monitoring committee kat gum ke jing syam jong ke IIT Guwahati ha ke kaipot lor ke jing kalem jong ke dom jong ke yang dorbar tauan utama sesangma uli itu ru beladap benbata ke tenat PWD bat ke PMC bakin kemi benia ya ke benta baar jong ke jing te ya ke building jong ke yang dorbar tauan High Power Committee meeting, we decide since we have got the approval from the approval vetted by Guwahati IIT, which was earlier approved by IIT Roorkee. So now the design structure has been approved by both the premier IITs. So the work can resume now. So the SPC sat down to approve, give the administrative approval, and also there were some financial approvals also were required because since the scope of work has also been increased. So these are the few things that we have made decisions. And we have also complied with all the observations made by Guwahati IIT upon the collapse of the dome. So certain observations were made by the kind of who had also examined the and tried to find out the reasons for the collapse of the dome. So we have complied with all their observations. Now we have appointed also, we will be appointing a PMC, Program Monitoring Committee. So that's also been done as required, as observed by the Guwahati IIT. Chief Executive Member jangka Khasi Hills Autonomous District Council uba Titas Starwell Khan. Ula penpau badai ban penkla thamai no ek reservation policy kejela balada kaan kasha dai ban longbet prapo nakshispa hajo ya ki Khasi ki Jantia bat ki Garu. Habayekran bikinong thok khubor ha ka arpo tarik jong uyayong arajar arpulai. UCEM ka KHADC uba Titas Starwell Khan ulong bakladai kapor ban penbet thamai no ya ka reservation policy nomor kejela keladak ban rakhe ya ka jingdap san posnem jong ka jingyo la ka jong ka jela. Badai ban rakhe da ka bapen kelano ya ka reservation policy. Halor kenong rem da ka bapet ya ka jingdan pat jong Khasi Jantia bat Ugaru. Uba Titas Starwell Khan ulong beladakaan kasha dai bandan tang kawi ka reservation policy kaban bahalang bet hajo ya kijat menreu Khasi Jantia bat Garu. Ulong ya kene kamat dai ban kran baru di MLA kathan rilom Khasi Jantia kibla sya jet hopat ba. Nalor kani UCEM ulong bagajeng pentreka mega roster system dai ban sedang pentreka menaduk kesngi bagi yang syari ke penmi aku hukum ha kesnam ar hajar ar puar syaneng bat kam dai ban yat biang san hosnam syadin. Bahabedai baka roster system hi kalong ba kadai ban long perspective di kamut kadai ban sedang hi nadu ke tukasi ke ba ka kod ka ai ka order kamut kadai ban sedang nadu usnam ar hajar ar puar
Chanel. Kamdai banyak yang syadian san pusnam syadian. Kata kalau clear. Kapa arpat awai bak reservation policy nak kalian kecongahi ngaso kajing so kecongahi badai ban review ya kah. Kalau ada kapuat ban review namar ba ngila celebrate ya kajing dap san pusnam tinggi di ban celebrate tu dah kapa ngi penkelai ya ke reservation policy halor kan nong rem bangin pej ya ka jing don brio. Katnu kasih jan tiau don brio bat katnu perlok garu don brio. Ternyata kadau ngaso bakal ada kapuat ba kediban perkelai ke reservation policy bat kani ka syong haki MLA ki MLA ki bala jiet do pai ba dang chen kediban keren ya kani khamtam ki MLA naka than ke chongi ta ka jing so ka chonga bat ngala keren ru sisen ngong ba la kumno deban combine ya ka reservation la kumno ada ka sya ka ain ban long prapo persen kasi jai tiaga ru ka deban long ta ada kalong kan nuru kamut kababiang ka debet kadibandan baik tanggawi ka reservation. Namar ka jingjor palat jong ka jingset kerang kesngi kabala aban bo ka jingma bat kta ka kot ka kya jong ki kena skul. Ha ka simbar jong ka tayo ki bot penyat district jong ka West Garo Hills kila penmi ka jing pemna pat ba ban khang khardap shwa ya ki skul ha West Garo Hills nado ka khat khandai tarik hado ka arpoi tarik mentau yayong. Katanat puli puthi jong sarkar Meghalaya kalabatha ya ki jaka puli bakin khangno hakikat ni ki benta jong karilom garo nagadau ke jingshit kerang haba pentip ekani menteri katanat puli puthi ke jela Meghalaya urakam sangma ulong ba ke benta ke bala sya akta kade ke distrik West Garo Hills bala ai ki jing batha sya ki jaka puli bakin khang shashipor ha ke distrik West Garo Hills bat kumjo ru hakikat tu kani benta jong ke South Garo Hills. Uloong ba ka jingkala ha ka jinglong jingman ka sun beneng kadai ki aka kabakta ek perthai berokowe. Bat di banwat kilat kilenti bat kumjo ru kimat trikam banla banle halor kani ka benta. Uloong ba kani kamdai kabakta tang ya ka jela jungi hendrai kadai ki aka kabakta ya ka perthai berokowe. Bat gejingkala ha gejinglong jingman kesun beneng om tang bakan wanra ek jingshit kerang hendrai kan wanra ru ya kejingkerdo heat wave in all over in certain district of Garo Hills, mostly in West Garo Hills. So I have spoken to DC Tura to give that advisory. So I have been informed that from the district administration that advisory has been given to close down schools for some day, just to avoid any untoward and all these issues to come up in the students. So right now I don't have the exact date. I think it's next 2 or 3 days only. So after that we will take the update. So what's the climate and the environment will be, but based on the improvement of the situation, we'll take a call. So and also would like to urge all the parents or the heads of the institution to take care of the pupils and the whole environment of the institution. No, because the mostly affected is as of now is West Garo Hills, mostly on the plant belt. There are certain region where the heat not much impacted. So this is only from the West Garo Hills. So the South Garo Hills also have given some advisory for the head of the institution. But if need be, will decide. Bonsian kijing tay jong sarkar ke belatay de kijing tumuban penjanai ya kijing syakri shikipat ba. Hendrai ondalawan kijing kelah ka bor sen syarpat. Kum kita kijing tay kilong penban kum kijing pensap ke pisau pat ba. Bat kita kijing tay ki kelai yang ja no. Kum ta ban penbor ke sarkar ban penteri kamno ke wei kijing tay ka badan hakathan riboy. Hagini katayo ko wei ka seng kalalet kiyo chukanong ba shlong bani kendo ke bor sarkar halor kene ka phang. Ha ka arpo trek mentau yayong arhajar arpulai. Kinong elam jong kahnyo trap integrated territorial organization hito riboy district. Kilawan bani kendo ke menteri sarkar ka bakmi ke tenat kakot kakya i Dr. Amperin Lengdo. Rengkat ki bor sen syar shnong jong kashnong umran parila bandawan ke sarkar ban pleno ya ka maternity and child hospital kabadan ha kashnong sning parila ha ka district riboy.
Kabaga yang ru ladat bantai mentala bun senam. Bat la syui akumto kelam da pendan kam bat kala yang ja. Ya kekenhuan jong kahito Riboy District lalam kemat do Vice President uba Elvis Kersan. Bat nakaliang dorbar senong pat lalam kemat urang ba senong ka senong nyang brai parila uba pencengan marbanyang. Kibala ai tiru da gajing tho syaka menteri sarkar. Ha kaba la kam banjur ban penbet penbiang no e bro kijing dan kam ha kene kayeng ban la ban pleno ya kene hospital ka ban penmentoi kinong senong ka than Riboy. Kam tam ya kilong keme ki badang pun khun bat kumjo iki khna. Ha bagi pang sitom ha kabakin dan kam syok banwan kiyo syado syakanong ba shelong. Ha gajing ekran beginong patai kubor hadin gajing kendo bat ka menteri sarkar kani ka kenhon jong ka hito bat kador bar senong kiletho bana kaliang ka menteri sarkar kalakular bahkan sahiar ban let jurep hidala dia kene ka jaka sumar ha ka praterek ujemang bat hadin kani on speniat chakmat ikam kat ba idon kam ba ila yu ka building ka la don mong tai po district jongi po umsning perla te gajing wan jongi ka long ban kerpat yani honorable minister jong ka kwat ka kya ba inpej ba no ban pej benia ya ketika jakan mar kumbang le mentah la long ka yingja ba la ban nakaleng ka snong gi athuru bala don kata ji shot tu wat iki battery ru ketika jaka te da ni ka jaka ka long ka adap ka cloud te ka le ka bangiwan hang ni pa ka long bangin kerpat kan ya kaleng jongi nakaleng ka seng nakaleng ka snong ya minister jong ko yakya ba inpej benia no ba ya no sakmat ya kami ka bantah ba ka balong ba ngi nakaleng ka seng hingi kwa kalong ba kilek kam kloy no namar ba kalong ke jingman toy ya u paj ba jo ka dong ka than ke jongi namar ba hakati ki jaka kum bangi le mo namar bangi don tang kawai ka MCH la banong no kum bangi tip ga Ganesh Das hospital te kalong ke jingarap ne ya ka Ganesh Das ru la dang la ban plino ya kini ki MCH ba pair ha kini ki district ke Bladon kuma Jaintia Hills kuma West Coast Hills bang depo temri boy ke jongi katai kalong na ke bangi kwa na kaleng kaseng mon kerpan ya minister jong health department kamu kodan be tangga building dan kami ya mentahi kita don tang building don tang uwei u chokidar la manong no hari 4-6 la ban kobar ya kani ke jaka nomor kalong ka bahe ki quarters ki don ke building ke bahe tega nakaliang jung ihi ila ashore ila ong ingi ba haka pratrik inwan hi mai inwan in her mahi mai sa katega jaka ba nakaliang jung i inwan lang bat ki kin katto ni ki mal e jong katika dong kathani tengi kerman ni katahi ba nakaliang jung i ila kubur ba ikloy ban le aino akani ka benta pili no katika hospital namta ban kha khulung ban sup namta ki long kmi te minister ila ai gajing kikintet ki ba stanat bangiwan mentah sengi ba inwan praterik bangiwan ban inkori sate bangin ni pej ngor namta gajing bah jong ka barakawe hi ka Riboy jong ka state barakawe jong ka state Meghalaya te nagaliang jonga kwa ban pau ba namar bangi bun ki tiar po anti po hospital ngi bun ki tiar ila satu gajing jular dari kwa ban kerpat ya minister ban thongkam ya ki nong song khnang ban light kano kajing penjular ya ketika hospital namar gas kalong hospital ka bala don kitiar kiba apan mang te kerpat ba inlek kham kulai ba la ban pendep no ketika kam ka banangsa Ki pajba ke jela Meghalaya hagin gisngi kila sakhi ke jingki wen ki kenhuan baper ha ka baydei bat ka an thungkam sarkar khamtam ha ka baydei bat ka bha ki khasi bat ki achek bat mentapat sakawai ke kenhuan kalami ban penpau pat sakawai ke jingdawa ha ka liang ki kendon thungkam sarkar kebalaya dru chakmat ban pensengu tho ya kinong shnong kane karilom khasi bat jantia ha ka arpo trek mentau ya yong arhajar arpulai ka weni ki sengsan perthai jong ke jela ka khnam kalami Syah Surok ban pensutu ikipat ba halor kejingdon kam ban penduno ya ka personal interview ha ki kendon thongkam sarkar ki kam ki bahap ka kerdan grade B grade C bat grade D hagini gesngi ki khot jong ka khnam kilasam ki khot leng kedop skinong let nong wan hakeleng kenong ba shlong ki bala tho ki jing tho ki ba pensyai halor kani ke jing dawa jongka da ka bakador ukarai jong sarkar pedeng ha kasnam arhajar ka nrio kabaleng ba ka office memorandum kalarai ban penduno ka personal interview ha ba pendrung kam sarkar ka kerdan group B group C bat group D
Bad yakani labut renti ru deki ar pulai teli ki jela jong kari India. Ban khanglat ki menteri sarkar, ki hek sarkar ban pendrong kam sop-sop iki bahayeng lani ki perlok jongki. Bad kumjuk ban khanglat ban pendrong kam sop-sop dek ba penbiet dek pisai ki bor ki bahalor ki babat ya ulakam jong jing tongkam. Habakran ki nong pathai kubor ki nong yalam jong ka khnam kli thu bahalor kini ke jing dawa ke seng keladap phak ke jing tho ke sarkar jela badang shan hakani ke sarkar MDA turu keladap phak biang ke jing tho nri hadu menta kini ke sarkar ke belalam daw konrad kongkal sangma ku menteri rang ba ke jela umpat chimkhia halor kini ke jing dawa kalong ba man penduk pendam no ya ke personal interview kumal ale hakari ri India bro kawai ni kwa hang ni man le kila don jing tho ina phak spo ka sarkaru pan iba kamdan kono ka reply ngimtip kinle kumno na kalian sarkar kani kena kalian ka jongi suthu kani ri kam kabalong of public importance kabadon kamba ya khna samla ka jongi ba persang ban tap kam sarkar kena kalian ka jongi hi kwa bok pai baru kin suthu ba kani kaman ai kadai kai kani ting la tho jing tho ba sai la pren ni leaflets nang tang padang la ada ban wan sam kan tam sa kini educational institute pada lasar nang lagi sebagai pada ki college kinang sam kini ki leaflets ki jongi naman da kalian jongi so to lada ka sarkar kam le ye in ha ban sim de goi gilat lenti ba dia kani ka jing dawa ka jongi dia kani ka jing dot kam jong pai ba dewan penulong no te ngin organize kata karali but ni community ba pai ba ki support baram long in file ka lada kata rom long in file ba ka PIL apoka high court ko jongi nang ba lada ka state government kam laban le lamba ka high court bodan boram le se kana ka jing temu jing angnut jong ki pai ba jong jela ba wai ko long pai pinyo bu ka kanja timeline ka time frame ya ka government bahkan skap thu ya kane chwawan pelong ya kane karali ka specific time frame anum ong bangin bo maning sutu ba ngin up ya kane cabinet meeting ka bonwan menta jong ka state government ka jongi hadir ke cabinet meeting ladang iba kamdon ke jia keren ni kene amat hak cabinet level tingin sa song meeting pada ingin seperkar pada dengan nukat lat nanti pada ini aja kaman da kejing sokya halor kejing kem sarang ki pos elektrik ki bala ban khalem bat ban bo kejing mai kejing embryo hakala sngiu blay jong katayo ka KSU nong po circle kala dawa na executive engineer ka MEECL nong po division ban maramot no yaki pos elektrik ke badan ha kasnong maudaron ha saidan ha ke distrik riboy halor ke jingsong sier jong gipat ba nong shnong ka maudaron saidan ha ke distrik riboy tang namar ke jing bam sarang joginar boarding elektrik ke badan markhab bat ki ying brio ke bala bo jing mas kadai gipat ba kamtam ha kene kapor ke belajan artar ka ayom slap bat ka ayom leer na kaliang kinong ilam ka KSU nong po circle kilalit banjurep ya ki katok kini kicaka ke badan kinar boarding elektrik ha ka balalap ik jinglong senjor jong kini kinar elektrik bat kumtahi marmar kinong ilam kilalit ban ujor halor kania show executive engineer ka MEECL nong po division banekran halor kania ha kini kejingi kendo jekinong ilam ka KSU nong po circle balalam khamat dau bayasan lang kharshan lor kiwe dikot Kili kendo yo executive engineer bat kilapan pau kejing sokya ke bajur halor kani kejing lap jong keseng. Nagaliang ubayasan langkar lor ulapan pau kejing sokya ke bajur halor kejing le akuman jogi bor beripet ya ke boarding. Hanong po division kibala syui no klam namaramot ni jurip ya ki pos elektrik. Ha keleng gisnong ki babu jing maru ya kejing im jigi pat ba nong syok snong kamtam hakum kani ke ayom kabala sedang artat ke por liar bat ke por slap. Ulong susu manakaliang keseng lalit ban penpauru kejing ke bakrau bat bandawa niki bor ke MEECL ba ken kampenduna ya kepor ban penlep boarding kaba kha hak thanong po bat kiwe namar kejing don kejing penkre jogi kena skol ki examen ki baper halor kini kimat nakaliang ka KSU nong po circle keladawa niki bor katenat MEECL bahkan pai kemat mardor halor kini kinar penpur elektrik kibala bo jing ma ya kejing im jigi breu hakeleng gisnong bat ban pendunaru ya kejing penlip boarding ke bakha namar ki examen jong ki kena puli ka dong mo perang ka bahap apo saiden akba kini ki pos elektrik ki la jan klon namar sapa weru bagi dei ki mainline dan nang tu ki don ki ying hadu arpo le potli ki ying
de ke ga bolong menta ba la ima hadu kata tai tu pus litrik ber kidon ki bala bam na trai pus mersteng de nak liang jungi kaseng ni lawan ban repat sa ki bor bari kmi dong kane katanat bari pej ba kidi ban repair no bane ba kin ban thmai no ya kin ki pus ki ba la jan klon krang ba kan laj banja ki jing susi a kin ki por ki ba menta namar ba setang kan du ne por ngin yo no se ki bnai liur tai bnai slap de nak liang kaseng hi ngim kwa ba kin mi kino ki jing susi ba shwa bin mi ki jing susi tingi daga berit ni lawan kerpat ya ki por bari pej akne por menta ba kidi ban repair no mardor ya kine ki pus listrik ba kidi ban biang no hapo ketu ne sngi nak liang jong engineer ro ni sokmen tu kata ba ki la ai kata ka boringi ba kin sa le no mardor hi ba klem dapen slam nak liang ka seng ro ni kibok liang bagi tang la no ba kin tre kam step ba kin liang no ya kine ki pus listrik ki belajan klam habidi ba load shedding pat nak liang ka seng ni kerpat ba kin her no ya por namar mata men step ki penlip lain men sengir ki penlip men mir ki penlip ta kalak tak cik daya kam tam leh kini por mata ki por ki bun ki kena pulih ndai ke gajing kerpat nak liang kaseng ki kerpat ki bor bhalor ba kidei ban penper ya kerkom ai ya kene ka boring listrik kerkom penme ba kerkom penlip nak liang kaseng ki kerpat bala dolong ka bala ba de ban penbiang ke por ban penme ha por men step bat men sengi bat janmet kalau lagi penlip kinda penlip menit kamda kamper handu kata ndai men step kade ka por babar ni bun kam mengido kam yang lain mensi kade por slip kata bat kejan mir kade ka por krek ka por jungki kena sama pule ka por set por tiu nomor menta par khoni pun kam nak lain ndai daga buram nak liang kaseng ni kepat si bor bekli wat sedu sa upwar mistar ro ba de bersim chai kane ba de ban ai no ya karkom penlip boarding de penmi yang tai ku bor ka basai kenang bagi pai ba ki lain basa umdum bat de biang ka boarding electric bensi men step bat janmet bala da penlip no tang por menit kerang ba kadum kata iki bun balang ki betrei ba kata bat ki ba bun ki ba don kam na kane ka boarding listrik da kajing sokhya ba kajing syap tiang ya kajing long jingman jong kajing kieng dam side bat kajing syakta akapor ba plaj na kapung yam kibor peniat chnong ki bahap apo ka eastern riboy ha kasimbar jong katayo kilalu me kajing yalang ha kasnong mensan ba thaw ka kenhon yam hazard area collective forum UHACF ban penbor ke sarkar jela ban chimkya ya kijing ki bakimat kidor bar shnong ki khandai terli ki shnong ke eastern riboy kilathaw ka kenhon yam hazard area collective forum UHACF ban penbor ke sarkar jela bagaman ra kilat jingya dai kinong shnong ki basa syakajat jong kopung yam namar kejingma ba kejing sier na kejing bethai jong kopung na kejing kieng kabla sedang bentor yakni ka kenhon na thaw kejing yalang jongirang ba shnong kini ki khandai terli ki shnong kabla long ha kamiat jong kakat pratrik uyayong arhajar arpulai ha kashnong mensan ha ke district riboy kirang ba shnong kilathaw shua ya ka ad hoc committee jong ka UHACF ya ki ban sepen skema ki khendiat sngi ki banwan bat kini ka committee ka kenthop yo ba lamang manik CM ko legal advisor uba Hillary Shadap rang ba shnong ka tengam ko secretary bat ki bekibai hagini ke jingelang kirang ba shnong ki letai ru halor ki jingsha akta ba kha jinginong shnong ha kapor ba plaj na kapung yam kaba penjulor lot ki jingthung jingtap bat bu jingma ya ki jing embryo habakran kilat pathai kubor secretary ka ad hoc committee uba Hillary Shadap ulapan pau ba ka committee kedawan ke sarkar banwan ra kilat jingya dai kinong shnong bat ki jingthung ki jingtap la kadai kapor ba plaj na kapung yam nela daja ba bathai ke jingkieng ka badane ko ulong bakim kwa ekapisa bakin ai jingerap onda kla shemlanot rekidon kam ka jingeda na do menta ulong shosho bakum bakalong mentahi kinong shnong kiladan lupa hatmir jong ka jingma halor ke jing julor ke jing thung jing tap na ke jing plaj ba Hillary ulong baginong rap labon sien kilamat ke jing do nong ha kapor ba plaj ndre kam judan ke jing a jingerap na ka MEECL ka UHACF kadawai ke sarkar jela bakadai banwan jurep gishnong kibran sakajat jong kupung yam kibran komba arpho tli bat gijing sakta jong ini gishnong ha kapor ka baplaj ne la raja baja kanu no jing ja ka basngusi ya kani kapung let's say hadu kanu kalong las ketika dam lada ka pthai lene ka julor no hato namta tang bayang ketika jingking lene wat gitu ki shnong ki thau ba ya lung ba jung ka yam
te ka jingi kenduk lang mta ka singi kalong ba ngi kum ki rang ba snong jong ki snong ki ba hap ha kalong ki bayai lang ba kani ka umyam kalong ba nadu ka umdan ka snong umdan umsai pra nang ta ter ki snong ki bayai lang ba kani syadu syum tengam siti ngi sngo ba kum ki nong yelam snong ba ka jingdu ka kraw khamtam lada ka jot ka pra len ka pthino ti ka dam ka jingta ka bajor khamtam ki pai ba nong snong khamtam ki barep nadu ke ba kising bat ki babun jai ki maram te kajing karpat sekali yang sarkar hatu kum kita ki jing penmang lene kanu kagian perkhat nam tak pa ba nong susnong gila perkhat em nam ta kan ka kam bat kajing itu kenduk lang hani kalong ba beniamir jingmun perarang ba snong hani kalong ba ngikmil enti ba sarkar kan pe bat kan le nam ta jungi ki pai pa nong susnong ki balamat naduk ki post nem batat ngalak banong ne ba naduk ki post nem ki ba swatat haduk menta kam judon kano let's say la dadon ke jinglen shop na wa umyam na ke jing pelai dam kam judon kano compensation la kaliang ke MCCL na kaliang ke disaster management te ka jingkarpat na kaliang jingi kum kirang ba snong kalong ba ngikem tujur ya sarkar bakan pe ban kmi lam namar ba kani ka kam kamdi ka kam ka bangai syukran tang hapo assembly hendrai ngide ban le ru shafil haduk ano tigi snong kita ka sakta hakani ka jing pelai e kani ka dam lene let's say yo ngisnu bob iba kani ka dam kan theno lene hakano benta kan senjor kemudian sakta kadi ka jing du nong ka bakraw namta ki pai ba nong snong jong kini ki snong ki bayak leng ba jong kani ka ba umyam kidon lu arpo tam bat kinong rep hi kide ngala banong 30% te ngim kwa kita ki kam isne ki ba yarap tangkatuk ni hendri ngidon kam kita gelat jingeda ki babyang ki bapaka nam ta gini pa iba no susunung kam tam ya kamarep maryang te lesim tang ki perkhat ki kamarep maryang hendri yu isne bok yo lese ngidu ngilak bendu ruwat igim simbril lengba kan ki nangamar ngimlak mentip hakan kono kopor bahkan wan kata ke jinglen shop nanta ke jing pelai dam namar ke jing tip lese ke ba tang digi minit dang tegi kenta tinggi kerpat di kaliang sarkar bikin tahu dah kalat kelenti kumno ban penbiang ban penbet ya ka bede ini ke kam lene ban snada ka wipat kadam segewi bentaru kata na kaliang jingi kerma snongi banjur baga ka sarkar ka le ban le nam ta kane Kashilong Municipal Board kalayo eka jingi trailang nakipat ba nong song kanong ba Shillong. Hagaban penne eka khoj kasuba khamtam hagaban pensuk iki kaliket nyot jong Kashilong Municipal Board. Da ka budget lupa iki nyot ki bapot bat ki bampot. Hendrai hakini ki hindiat sngi kipat ba akishnong ki bahap akan North Shillong constituency ki lamat jing Haba kilet ban bread iki nyot jong ki namar ki hab ban yang do ulan haba kilet ban bread nyot tang namar bagi nong tray Kashilong Municipal Board. Kila jit iki nyot ki bampot hakite kisnong ya kabaki de ban le hamarten kabadon hamaulai moyong ki babon ki patba habakili osngo bakatrok municipal kalawan poi hakisnong jongki kilemi penstat ban berat unyot uba kila tap aki borti jerngam ubade unyot ubapot bad iki nyot ki bampot pat kila tap haki borti kabadi gerong blue bad kania kala pensuk shibon ya Kashilong Municipal Board ban lomi kini nyot iki jaka ki badai ki baladon lupa hamarten Kibabon kipat ba kila benyaw ikurkom trekam jinginong tray Kashilong Municipal Board kibawan lumnyot a performance step. Haga ba kipat ba kila hab ban up bon por bah rengkat bat kabayang yulan ban up ikapali jengki banyo bread yunyot. Kani kejing slam ban bread yunyot kedai na kejing penkala kensan ikurkom bread nyot kabagi pat ba kim sngo yahap satya. Namar kila hab ban yang ulan ban yo ban bread yunyot kat ba kinong tray Kashilong Municipal Board kim pat dap ban jet bat pia yunyot bampot kum ka plastik ibitor nikitin kumta kim syak setia yunu ban berat nyot akat trok nyot dai tad onda kini kinong tray gladak ban jet igini kinyot nak kini kejaka ke bekilom bagin sasyak ban berat nyot iwei hadin iwei pat ikinong song kani kejing lek khala kinong tray Kashilong Municipal Board kala pen kendet bat pen bitaru ikinong song namar kala tu ikapor jongki kani kejing pen slam ban shim nyot nakipat ba kam shim la penlong tang nakipat ba ban benyau Nrai kalapan miru ya kejing dheng kali ya kathan jayau bat maukar kamtam habagi dan bon teliki skol hakne kathan. Kibobon kinong song kelas suba jorru bagane kejing jet lupa kinyot bampod kisnong kithau kadai tang kabot jokinong tray Kashilong Municipal Board banyo ban let deno ashteng lenti yakine kinyot kum ki marjot
bat kene kelong ke bamehap setia namar ka kamram jogini nginong trai kedai ban chulum ikinyot nagishnong om ban jet lupai ki hagishnong kitau lasa kiru bahadian baladep ban lum bat tep sijaka ikinyot bampuot lakenton haketrok bat kene ketrok kaya yaki surok shnong kala tengku ru iki sainar bat wayar bat kene kelebu ikinong yeng nong Kemudian kum kata ka ciktrikam kat kum jing pethak juga municipal board ka sulong ba kini nyut kinyer ki jaklia ki bawan ki ying kisem kidi ki bala segregate lupa nadu da source mo nadu ki ying kisem ban dala poi hang tu kitu ki staff juga municipal board dan ki dong tre juga marten kidai ban shu pet kino ki bap ot bat kino ki bam pat ot nang takin shu segregate lan kin shu bu la kajong tangi taki item om dei bakin jet kita ki mar mata la kajong kani ka jing jet ki kini ki nyut bam ot kala sim ka por pai ba kala pemi ka jing han kali kai hai ka bapin le halor kani mar babon ki bro ki la banya mar ki hab ap ka por Padadon kanu kata kejitip ngin sa tokit bagin sa set up ke inquiry ke babiang ke betikana ini pait sani kata bat klempep ngin sa sim action halor kata Chief Executive Member ka Shillong Municipal Board uba JP Lakyang ulong baginong tray ka Shillong Municipal Board kila ban lumi kinyot dak bapne pher ki ne ki bapot bat ki bampot nrai kimla ban jet pat iki kinyot hagishnong kitau Chief Executive Officer ulong banalor kani ka jingja ka balaja hajaya pat ki bom pot yakini la lek ban bo apa marten bat nang tai la bane ra kam banjit mo ta kitin di plastik ne ki bilar dan tai kani ka jingle jom ni nong kai hapo pisnong ki thau kapun suba jor di pai ba ba mat kini ki dong ta ka tu bandi na stem yanti kini ki mar bom pot ato ki kai go pi i ra kani sai la ka jasa kum ka ta pat na kalian ki staff ku jong ki ya benta ka pat poi sa ka jing tip junga ndai pa manta pe pila ya thu ingai kata ka yu ti ngin se ya tokit bat ngin sa sim action halor kata kemudian ke kata ba kin panhab siteng ti kiri ban wan ra be sa maten
Sekoy pat orang ba ki babon dua kili kisen bakil adap ini ki nyot kadang kuni kan itu ki nyot ki bampot halo dong itu truk babon sen ha bakiat besok ki tingho ba ini ki wayar kebon ki tim yok mo le se la sai ko wayar no ko no se kan bo pa i we ke jima du sa ro pidan nem gono kono sai ka bapen bathan ni smart bukan don pat kan no jima ki bayat bayang pat ha pot belum bikin nyot to ngan sa thai ki garbage truck bakinum heap dan ikinum kenton ni gitu ki porni ki jaklia hakataka hagi truck sang bakinum tengku ki bayar kan sa ay ki ka kenja ka order bakinum Haswa bini kimi ki kubor ngin pekan mau biang kimat bakongsan joko kubor menta ketayo. Keselong kedan ki benta haki kam hau ketan cite nam ningi ong uji 20 Sherpa. Kejing bakla hak reservation policy keladon San Post nem kamlong kebesuk man penbet no hapok kesan sengi ong uba pol lengdo. Klem jubab ke harijan panchayat komiti kejing terwa ke Sarkar Jela ban pen kenria no na them metor. Syak berngam ki Police Enforcement belit kenra trading license Hakim Lee Building. Menjur ke High Power Committee ke design bertemai jong kedum ke yang dorbar tawaan ke Jela Meghalaya. Budget kinong Treasury Municipal Board ikinyut bamput sya penap kipat ba ke belit berat nyut. Bad katong usamla omtang banseng kameladir dari pan aikam ya ki weiru. Menteri rang ba ke Jela Konrad Kongkal Sangma ha kesing balang jong ketayo ulalit banjurep ke jinglong jengman jong ke jingtei ya kemadan First Ground Hapolo. Bad yaga Jawaharlal Nehru Sports Complex ke badan Hapolo. Bad lakmi lenti bah hapok kene kesnem onla ban pleno ya kini kijaka helakai ke bakongsan ke badan ha kene kenong ba Shillong. Ha kene kijing jurep ya ki madan helakai ke badan Hapolo laidon lang uba LM Sawian jong Meghalaya Football Association ki he officer sarkar bad ki wei ha ka ba ki lepet ke rukom shna bad ke rukom pen kre kini kijaka helakai. Kenang baginong helakai kini oban penan kam kini ki madan. Konrad Kongkal Sangma ulong bagjengte ya ka Jawaharlal Nehru Sports Complex kalayat stat bha ha ka baladep bru ban bet ik sembai plang ha keneng madan bala shnaru ik jaka syong ki batmai kenang ba an ngam kambon kinong petkai ka ban kot aduk lai pho hajar ngut ulakmi lenti baha unai wiang manta ka snam an yo ban pleno ya ka Jawaharlal Nehru Stadium hadian ban shnai ka madan nelakai berkumjo ya ka track and field na ka banta kinong maria Ulong basisen berada penshna kene ke stadium on la ban penlong ikijing ko baper ha kene kamadan yela kai. And from the looks of it, work is going on at very good speed. And as you can see, the football ground will now be a natural turf. All of the seeds have been sown, and we expect the field now to the football field to come up with a natural turf.
At the same time, as you can see, we also have new stands that are coming up, which will then enhance the overall seating capacity of the stadium. So we expect maybe close to about 30,000 capacity to be there in this field. And the entire arrangements and the way the work is going on, we are going to meet the FIFA standards, and hence this particular stadium and field, the football field especially, will be at par to host any international games in the future. Apart from that, the stadium also will have full facilities for athletics, and hence we'll have the track and field, as well as long jump and high jump and other disciplines also, and hence even the quality that's being maintained here for the track and field also are top of the line. The track and field also are top of the line. So we expect that this particular stadium should be completed within this calendar year. We're expecting that by November end and December first week that we should be able to complete and inaugurate this particular stadium completely renovated. So we are very excited, and once this is complete, as I mentioned, we expect that we should be able to host a large number of events and even international events in the future. Menteri Rangba Hakajinglet Jurep Ekamadan First Ground Ulapan Pau Baladat Bansiang Ya Uplang AstroTurf Bat Gabasa Amanta Gadai Satang Ban Ber Gijri Lengkot Bat Kibai Jingshna Ya Kijakashong Bat Gijishna Panhe Ekane Kajakai Lakai Ukonrat Kongkal Sangma Ulak Midenti Bekane Kambaro On Pendap No Haunai Tung Mantakasnem Bat Nado Unailar Bat Nailur On Yok Penele Akai No Hakane Kamadan Udaong bagi sarkar kan pai kemat rush kimadan nila kai kibadan hakisnong kitau berengkat gajingnya terilang berkiem lang salang bat kinong dalam snong onele bansnapan bahai kini kijaka kibagi kena bagi samla kele kai Ulitho bahakanong ba shalong ladap ban itho ya kisan tadi kijaka ban siang ya uplang AstroTurf bat chen on sa sedang no ekane kam nang bagi kena akan yo ban praktis bat ban la ban sei ya kinong ila kai kibakan sai. So now we are at the third location, which is the indoor stadium that is coming up, a multi-purpose indoor stadium, which when completed will be the largest multi-purpose indoor stadium in the entire Northeast region. And this particular indoor stadium will have all facilities from basketball, indoor basketball, squash, badminton, multi-purpose halls for table tennis, volleyball. So all different kind of activities will be possible here, and most of the disciplines, when we combine all the three stadiums, we'll be able to see that we'll be able to cover most of the major disciplines that are there. And even with this very, very standard and state-of-the-art indoor stadium, we'll be able to, in the future, host national level tournaments as well as international level tournaments also. So the work is going on at full speed. Of course, the foundations are just being laid, as you can see, but this work will take a bit more time. So we do expect that this also will be completed soon, but I'm happy to see the progress of the work. And once these kind of infrastructures throughout the state come up, this will be a great blessing and an opportunity for the youth of our state who are very, very much into sports. And I'm hopeful that facilities like this will give them opportunities to really pursue and really be able to come up in the different areas of disciplines that they have so much passion for. So we are happy with the work, and we would like to congratulate the team who's working on this, and at the same time would like to urge them that we should ensure that all the projects are completed on time. Kumba Jule Malakasnem mentaka kentiru ke School Loreto Convent hakasi tok ding jangka tayo ke penlong ya ke annual school sports bad yak into school sports hamadan jangka Sports Authority of India ke badan hapok kakut jangka school ba nehu hakaba bonteliki school kilawan bani shimbenta hakane kejingya ko ya kane Kajing elak kai lawan ban play du MLA ke Maulai uba Bright Starwell Marbanyang kum Kongsan rengkat kajing dan lang ke principal jang school Loreto Convent i sister Mabel P Rudum kino hikai school bat kiwei ke belasyak khot ngobha
Hagani ke lumpung ilakai la penlong ya ke march pass, ke jingya kop maria ke shispa meter, ke relay race, ke long jump, ke high jump, ke javelin throw, ke discus throw, ke shot put, ke tug of war bat kibai-kibai. Nalor kani la penlong ru ke jingya kop maria na ke benta ki kimi ki pa ki kena school, nrai ke bala pen show biat de baro ke dai ke jingle drill. Bat ke jingruai ke team song ke bala ai kerteng I believe. Ya kini ke lumpung Yakob la penhak perdapat ke director Jogatanat Sports and Youth Affairs ikong Isa Wandala lukum ke kongsan ha ke baila sam ki khusnam skinong job ha ki jingla kai boper. Plakat bearer, Safi Shisha Pala, commander, and Namisha Midpet flag bearer. Accompanying our marchers, we have from the Central Training Institute, Civil Defense and Home Guards Pipe Band, which is being led by Ram Charles Lamoria.
Te parlok da ketua ngila poi cukup bukut juga tup kubor jengi mentah kejan miet. Ngin se syam yang berpilih syam tayo, haga jok kesngi, bat haga jok kopor. Kublai shibo ni kopor jongpi, bat tiasok.